sudah sebenarnya dalam bicara satu ibadah saya dulu makan sudah.
Mari daw salsiak nume, so sas payak, mari so panto salsiak nume, habanan anak banan salsiak tak objek pun ini, wal sila usok. Mari daw na silang nacho sa papa, mari daw na silang nacho sa komuni. Di kapa Dios kunalig katlah, kunalig katmo, mamusot nakita ng orang di kapa Dios. Di kapa Dios na sawa siya, nakasaksasis siya ang kunang takwa ng Diyos. Mukanak. Di kapa pa siya di kapa naknan ng kosok kunilig. Upi hai tak tapi jatuh canggih, sekarang ini di komon tak akses di kulaan, karena manis macam